Ia o te whawhilo e te fo i tātua tunu o le nei tai au fōu i le lofo le tua tātua mawhaina au lia mai le nei tai au matango fie mana te fo i whapena tātua tunu o le nei tai au i le lofo le tua. O le kenese lo mta upis fulima lo na whaipu mua e whapea aua e te fefe a beramo awa unei o lo Talita o lo Taui e matua tele lava. O ni upu wha malosi au tele nei upu whai mai fitalai ngā le tua ia a beramo. Aua e te fefe awa wau o le pui ma le na te foai i te oe. Mantua tala lea i mta upes fulfa sa whapeo nā lue a beramo wa tuli nu ufo i e wha sa latu avea ia sa fasia so toma ia ma ame whatanga tau atuai ma lota malona ainga ma le oa umo so toma. Alu loa beramo whailana au tau to i titi whatau waa ua tuli loa nuu nei wha ua ia fasi ma manu malo ma ia toe whafo i mai so toma ma le oa so toma whatasi ai malona tali i lea pole uso lea o lota. Lela i eili tala whai mai. Ua sau le tupo so toma umana e taui a beramo i lana mea na whai mai a beramo ave ma oele oa ai o mai tangata a whai mai a beramo le ai ke le mga o se oa se kasi e o oi se ngongo se vai whai mau ke le mga o iai ia whai mai lola i o olo mta upe sifurfa walu a beramo sifurulima lo a whai mai tala le tu a beramo aua e te fefe o le fesili ai se a ua fefe whai mai tele o tangata sui antonu ua fefe ono le manatu a beramo e toi fo i mai nei nu malolosi o le a o nei ta pena mai o mai lo e pa umakia a beramo le la ua nofo a beramo ke ia ua fefe ke no ia fo i teimi o lo langa ele ia se meo kupu a ke ue ngofo a e va ai kui mei tutupu e mafau le taua e va ai tu lo to lua e va ai lau whanau ia o lau whatoanga wa maka o whale kongu ke ia ua o mai fefe ai le se meo kupu a te ia ua o mai fefe a wa foi la le fili fa pena e ke mafau a ke ia ua o mai fefe ia se teimi o lo langa fa pena te ia ua o aku fefe pe atonu foi e va ai taua ma me o lo tutupu le lalolangi ta mau ainga wa mata ona ngai lalo ka makale pensingi wa makanga pole pa pe ia ole aku langa fa le kongu me ia ole mela le atu ole a o mai fefe ai ole upule nei mo e a fai o yese me fa pena wa makanga pole wa eva ai tuilo ainga u fa le tonu o la ngaluenga u fa le tonu o la fa na wa makanga fa le kongu o mai fefe a fai o e pi ile tua o le upule nei mo e aua e te fefe o le tua o lo Talita o le tua o lo Taui. Le Taui lona winga whai mai le tua o ao I can provide for you. O ke whaia le tausinga oe po a lava me o i lo o langa. Pe a whaila lea o e whatua tua ma e pipi i le tua. So le upu mo o le tai al nei. A ye se me o whaafefe aku o le nei tai. Wa e fefe i le lava o le provision. Wa e fefe i le atua toa le puipuinga i le taimile nei. O le upu mo oe. Whai mai le tua aua e te fefe o a ua lo Talita o lo tautala i le protection, divine protection of God. O lo tautala i le puipuinga mana le tua i lana whanau. Ma le melo na lua o a o lo Taui e matua tele o lo tautala i le provision le tua e makua more than enough pe a whai o a vea le tua ma whaalangolango manga i te oe i le taimile nei. Aua e te fefe whaalangolango i le tua. Yesu whaamanuia lo wa tunu au mai a te mātou le lotu tele whaalangolango ai i te oe ai ave ese le fefe. Au suafa Yesu. Amen.